Shubor nakaslem jong unong san hima. Today, but Kamliam constituency, not only family ko jing tumu jo Kamliam constituency kala ko jing mo iti wood inde iba wood mo ade ko jing tumu kadang ko jing anu jo ko jing kala nama ki asu apni ki ways ngam palaban man ko shu pa ba ko pat thu yang to ko pun ni hapun kataru kila ipat yang party leadership mo taken on mo ban kerja ni ka de lo ni ba kata menta bade kala su thu ba kala dang scam shu ken kani ki MDC ba kala dang scam ke jing mo jo khat kala yu ki leadership kala ki nong lam ki chungi ki ba khmat kunu kila tre anta ke imlam ka salam wat ha iport ibalen kot ba kadang de ka party kurang khulung tam ende kila la ban pendap mo ha iport ibuj ba ka jing start ko blame ai ki nong lam ki chungi kila pun ban kam hok ke ka bu upai ba ru kalet chi ka do no ke jungki na mangi klam trop syukur ni kami le nak dok no baru mau ke iga badan ha dok no ni pen pau syukur ba kata tak boleh syukur dok no cuci ba mo kata hi ko we ke bapan scam ni ki pai ba mo banci ni ni ki i ba ni don shisha ke cik anwar kum ke partin adu i presiden ba i batan ju mo i presiden ba ada Kang Lindo ni bakit dan ke bela lo kata tu mo ngam dan syuang ba ni la pen syai mo gemne jingi kita ngamut ban ni thok bet de ko proof tas kerja pendiri mengingin dan kita kan orang kadang kalau nanti talk kam deh kecumi, memang we are accountable before God and before men. Mau buat ngem nak bersih kita karam hal lagi. Di bagi kau apa nak air tu mau isi kecuma tu, di mau kecuma tulat nak beli macam tu. Ngem dadan ni ban macam kai ga mafi job juga paling kau ngapun pau kecuma semua kecuma syukur mau. Nak air ni mau beli kena kalah tu lah dan dekat beli position tu. Dengan semua pagi upat pak ke bagi kita yang ini ketiga yang the leadership to voice of the people party mo bacing dalam juga presiden orang baju ni ba ada nila besar mai ba trish tam ta party batu ni semua upat pak buat pedang kita kan orang baju ko lo kan berdaya ke sinsya kata ko ko ba mandrat din ko ni ke jing bangsa ada sutu ni ke sutu barung ta ke jing mo jo berkat ke jo pat pak no bedai kham tam e ni i ba kilong ni kilong sem ki e ta jo ko ni no idon ke jing yo i jingai nam ta jo ki ba ni ke jing chi ke jing ki lo lo ta ma ki i plat ma ki kwa ki ke buka tam ba kin yo mo isnem ba ki pateng ki ban sawan ban ba ke ni ke jing sin sha kada ba ka no rem ka ba ni ni ba sha upat ba apan power ke jing somo ke cuma mo ya ki seni mei pa jo mo ki badon dekat senda ki belong belar nanti mo kerja ni nga ba wei ro shi ni ka thong la ka yeng kam ai support mo la ban don ngam la pa ban ai ki play pa ki nong kerjaan ki jangan bikin nong kit kam baro ki ba tre me ka bat sni mo ki belong ai shisha ka ba pura shakta ban ai ki kerjaan lo ta nong rem ke chuni ba job ke mo me ka bat sni ki tre ki sacrifice ka por ke chungi bat wat ya ka ba mo ke bede ki banta baki ki ha poi ki kap ki ha ban lan ne di ki le ta ki nong kerjaan ki chuni ba kit kam ki chuni ke ni ka le chi ki bro ha ban pa ro ke chi su baro mo ki la dan benta ban shim akan ni ka ban long ni ka election ka job ni ni ko ni constituency ni long ki long pa ki kun samna ki layan tre shtam ha ki wala ni ni sing na ban itu ki long ni ki tre na ki long mo de next ka un ko ku ye ki kum chu ni it's not like ipet ka party leadership jo ka party ipet mo ki candidate bagi ki se kai himat jura di bapi pidan tai ban na district of Selban Sar idon ka mo manifesto mo jaka party ba intre kat ong kata magandi mongal ong pi ngam de ka president ba yen ni ko ni so ni nga job as an independent mo ke candidate de na job na ka party mo dari ka party ba ngin pendap thong kum ka party mo na idon ka job vision ka job goal mo ka ngin pendap ni sa to ko makal long ian kata ka syong biha ka party mo ni issue ya muncul ben bang issue snok tirang memang idon kam ko ai ka jingkla kam dadan jingke mano badan hangnu memang ni mde pang ka syuki mo ibu syuki sedin ibu gajat pendiri hikmat ka ega ba leadership jo party ibet lagi ibet syong hakti jo kila ibet syong hakti ni syatre kam pelkhan ya dari gajat pendiri ba pandai ba ini konsekuensi ba boleh juga